Kardom don marli pinya ko nili puthot lang thola nali tum ko chinghon mate kilang bom channel Karbi 2.0 along la se aprang si kadu kavela nili video kilang rad on fans tambe nili hin pin Kardom pazirigla Kardom la penon kilang bom la Karbi 2.0 channel lang sinali tum akimilang pulte subscribe tha la pen adung het la bell arjan da duila dakta berpon ekda thala la pulte monon pinili ka prek a video mate update le wans tanali tum a mobile long kilang da pranya phan mate nale da pranya phan la pen nang chuning ri alam mang la puhelo nali tum phan nali tum makang hon pen nang kira pen 500 bang complete la subscriber bang ke non 500 nang lang la 1k playing phan la si ning thelo nang li tum la son si nang chirab dun pana ching hon dun pu sin ning thepon la ning thepon la la pen pinya video bang ke nang li tum la screen nang thekpon lang pa la subscriber nang pu mane SBI account Koson si KYC update ma la so video puthak ta bonai tha pusin ni phanang nili phanang pu la si kiwan pilo la sa video la si kadoga we phanda kenang sot la so hormu bangke kchini ta kenang sot la si adhak tum bang ka chongda da ka hilo ta dam ta hai la si la beng long bangke dam edit pen mate KYC ka kuri da mi la beng bang account bang pending check mate block check la son do na sinali tum non bangke la mitha mobile pen sta me nali tum KYC bang sorry KYC bang nali tum claim melo la se video la nali tum lang pon pen nali tum chini ikpo ko son sa si ki claim ning ma process bang la video ki cheng pen kijut anang la nali tum chini ikpo la se kai ke son pader de pin pen la intro bang lang igo la intro lang det pen video le cheng pon filo la penalitum aprang sinalitum mobile long stami email bang ingpui go email arjan di la so arjan onalitum la ingpui go la email ingpui det penalitum ala compose long dami go compose pulang dam dera penalitum atheng no la son dak na chiklang ikpo la penalitum dak athak bang kenalitum dak la tu pu bang kenalitum da email ID ber igo la pen la subject nalitum tok igo la email ID putang te la nalitum account long stame email ID dui la bank branch email ID la so email ID bang nalitum dak pen ber ponon tong sa ave polten la nalitum ko so branch nalitum google long dam pen nalitum hodak la IFC code la so IFC code pen ta nalitum email ID bang salame mate simar me la pen google long stame ridam denon la pendet nalitum la subject long ke tok ningi bang ke nalitum update KYC la sonne tok ta chok la pen la aber la non compose da compose email long bang ke tok ningi bang ke nalitum na video bang skip kipin benang lang dun igbomo la pen ki tok dam ningi alam the bang ke nalitum la so video description long talongi kalte ni rida ke tok tang sidolo ki tok tang la sorting penalitum la sorting tok ponang po aprang sinalitum ladak to the branch manager State Bank of India la penalitum ko so branch manalitum a bank do so address manalitum dak tok ponang po la pen ladak nalitum thek ponang po la subject bang kanalitum updation of KYC in bank account la son tok nang po la pen next bang ke la ber nalitum I am account holder name nali mithang amen la dak che tok ing nang po la pen det nalitum and I am account holder la nalita men lo la pen and I do hold a bank account in your branch. My saving account number is the nalitum account number bang chipi nang po la pen I am writing this letter regarding the KYC updation. I am providing the following documents to complete my KYC through email. La pen kindly acknowledge the same. I shall be highly obliged for your kind support. La son tok nang po la ben tok det pen la aber bang nang litum dag nang litum amen la pen mobile number la pen PR ni nang litum la so email ki seni ma la so email det la pen place hai hui nang litum dak pen fill up pono la pen nang litum address document bang nang litum Aadhar card do bolte Aadhar la front back nang litum pinang po la pen pan card la pen nang litum dak passbook bang ke pivek nang po la sinalitum la
passbook afrang nang litum la passbook pan card la pen Aadhar card la hai hui nang litum photo capture paprang ra la PDF file bang nang litum simard no la PDF file simard pen afila application dak tok det mate type det pen afina litum la 3 line di la dak nang litum berpon ego la pen sorry la photo arjan di la sodim bang nang litum la sodim bang le ber ego la pen dak ber igdet pen nang litum la attach file put tok di la attach file la sodim bang nang litum ber damo berdet pen nang litum la file manager ko sodim nang litum la kibima la so adim pen nang litum select panoy la pen la dak photo nang litum piden nang po la so la bangke nang litum dak theklongi email tok lopolte la thak dui la so adim pen nang litum ber pono apar la photo dak hai edit pen fit nang litum la send arjan di la send adim ber pon ideno la so adim berego la berdet pen fit nang litum email on stame reply bang po la pen arnisini ni pen chok chidat ta hai la si hapteng si hini mate 1 week 2 week an ing hong nang kok ta hai la si just tamin nang litum dak mobile number nang litum kipi adim long SMS tanang lepo la pen email long stamin nang litum hana reply po KYC complete alo po la sejat stamin nang litum fan mane ingsi reply bang po la pen nang litum la email la so application jong si nang litum tok thek thek pol la so description nong link sorry nile description ng step idat pola santhot la se dak penali tum lang pon pen tok pon igon la email bangke sorry application bangke la penali tum dak bangke la tu pu do dim bangem pen danil nang than le thola dak enali tum la passbook long stami email id di la se email id long si lo nang po la se nali tum la son thak thak sin nali tum KYC hamin nilon penta me po email penta chok la pen nalitum la video long thek pon long po ko son se application tok nai ma la pen konasi la se email bang ki loi ma la pen pp document se ki pido nai ma lai nalitum la dak thek long pon po la pen nalitum la so video description long la so application ko son se ni ligi tok ma la so teng nalitum dak pen screenshots tame mate kapre ga copy mate khata long le note dat tame mate tok dat tame la pen son thot tok pon ego nale tum da account number hi chi pidena la pen documents la hi banane tum pidenan la late nale tum han mane 1 week ang bong pen tame na reply bang po just tame email id long la pen nale tum da account long bang KYC bang update pola tum la se la anchola pinia video bang ke la se video lang mission pola nale tum share ik tha la pen like comment hi huta ting ne pin pik tha la pen channel bang ke nali tum subscribe krepin pen jong si dam jipul de ningoi la pula si subscribe ingon la pen 1 ke nam pe pleng den PUSI ne ning chethela la si kaduka ve la ne video ke lang ra don fans tami ne hen pen